Comrade, ake nginibingelele ekuseni. Uviko lo. Niyalazi udaba. Uyadlula mawuthanda umkhonto ulalela. Ngiyaye ngiresponde-ke mangabe abantu bebuza. Bebabaningi ukuthi manje lokhu kusho ukuthini, lokhu kusho ukuthini. Bese kuba ukuthi-ke mangabe ukuhlonipha ukubuza kwabantu kufanele uresponde. Kokungasho ukuthi wazi yonke into, kodwa lokho koku-understand-ayo ukwazi ukuthi ubachazele ngoba ngihlala ngisho ukuthi u-90% wabantu bomkhonto bayafika kwipolitiki. Sibonile-ke i-document ephumile ma-comrade ebhalwe ngesiLungu. Engisakwenzile-ke ukucela kuThumbeza ukuthi akasibhalele yona. Kodwa-ke ngiqhakambisa okwamanje ulimi lesiZulu okuyi-second language ekhulunywa eSouth Africa, kodwa-ke engicabanga ukuthi lokho kuzovula iwindi lokuthi nezinye iy'limi njengeSotho, isiVenda, njalo njalo zikwazi ukuthi noma abantu bakwazi ukuthi bathole ama-version ey'limi abazikhulumayo. Nokuyinto-ke ebalulekile ukuthi ma-comrade if into uyithola ngolimi lwakho uyi-understand-a kangcono kakhulu kunokuba uyithola ngolunye ulimi. Nanokuthi fanele u-understand futhi ukuthi usuke unabahlobo luni labantu kwi-organization nje okuyaye kufanele ukuthi wenze izinto ngendlela ukuthi wonke umuntu akagculiseke. So-ke ngiyibone leyo-ke ibalulekile ma-comrade. Moving forward-ke kujabulisile futhi ukubona ukuthi le document noma le media briefing yenziwe ngaleli langa ebesisoba ngalo le meeting, ngoba i-meeting ibizobe izolo le esayimisa ngoba kunento ethi ayake kumiwe kancane. So nangempela-ke kuyabonakala ukuthi kube le meeting iqhubekile abakhona ibizophazamisa iy'nhlelo ezithize. So-ke siyakubonga lokho ukuthi ama-comrade makukhulunywa ngezinto manje upresident uya-acta. Uma ibona ukuthi kunomlilo ovuthayo noma kunentuthu upresident wethu uya-acta. So-ke ngithi asikubonge lokho ma-comrade ukuthi lo mfutho enowukhombisayo nokunakekela i-organization iwona lo sibeka lana ekuthini izinto manje zenzeke ngokushesha, ngoba sihlala kakhulu nezinto sizikhuluma kanti umonakalo ngalana uyaqhubeka. Mangabe niyibonile-ke i-document, angizukuyichaza i-document njengoba ngishilo ngathi sengicele yena uThumbeza ukuthi i-office lakhe ali-convert to different languages, ngoba mayiluku ichazwa yithi izogcina i-diluted. Siyichaza ngendlela thina esifuna ukuyichaza ngayo nangendlela thina efavor ngayo thina. So-ke nje i-office efile iphume kulona njengoba kwakade kuceliwe nasekuqaleni i-constitution ayiphume nayo with different languages ukuze abantu bezoyi-understanda bonke. So nalana-ke isizathu-ke besikade kuyileso ma-comrade, ukubuyela nje kancane nje emuva okunethemba ukuthi lokho kuzokwenzeka. Ngicabanga ukuthi into esihlala siyikhuluma ama-comrade ukuthi organization is a liberation movement but e-exista kwi-political terrain, ngoba njengamanje iSouth Africa isaphila nalento ekuthiwa i-democracy, isaphila nge-constitution le ekade vele yadesignwa abelungu nabantu abathile ukuze isuthe bona. So-ke kuyasiphoqa-ke ukuthi yonke into nathi ake siyilandele nathi ngaleyo political leyo ekhona noma esetshenziswayo ezweni lakithi till size siriche u-2029 la sizokwazi khona ukuthi siphume kulobu bugqila lobu bale constitution esiphethe. U-comrade president uma ekhuluma ngo-2/3 majority, anginikhumbuze-ke ukuthi usuke ekhuluma ngokuthi akuyoshintshwa i-constitution. Njengamanje inhlangano isiphumele manje obala ukuthi organization is a liberation movement. Okusho ukuthini-ke lokho? Okusho ukuthi ayikho into eyokhulunywa nabantu eyamanga
because inhlangano esuke izoliberate abantu abangayiwakhulumi and inhlangano eliberate abantu ima nabantu. Ake ngiyibambele nalo part 1 ume ngisazuza no 2. Njengoba ke singena ke kwi liberation mode, okuchaza ukuthi yonke into ke ma comrade iyashintsha. Njengoba ke ngike ngasho sihlala siyigcizelela le kodwa ke kuyakhombisa ukuthi abantu kancane kancane bayabona la siyakhona noma i-organization la ishintshela khona ukuthi ibheke ngakuphi manje. Mangabe niyabona ukuthi i-National High Command kuthiwe ke ayisekho kanjalo abantu i-PTT abantu akade bekwi-PTT bazodeployo kuma provinces athile ukuyokwenza imisebenzi ethile yangaleso sikhathi njalo njalo. Kanjalo i-office la SG limile libhekene nento yama structures njalo njalo. Ngithanda ngizokuyichaza ngiyi-unpack ngizodlula nje ngespeed ma comrade. Lento ke ithini? Ibuyela entweni esihlala siyishumayela ukuthi yekane ukubambelela kubantu ma comrade. Anifuni lento namanje okuyiyeka lento yokubambelela kubantu. Nize ninikele ngezimali ezinkulu ninikelela umuntu ukuthi enze izinto ngoba nifuna le power le. Lalelani-ke, umkhonto awuzukuphila ngale ndlela ebenikade niphila ngayo ngale. Leyanto esiphume nayo ngale isibulele kakhulu sokuthi bambelelane kumuntu othize ukuze ezonenzela izinto. Kanjalo futhi ma comrade ukuba kwipower akusho ukuthi usuke superior kunawo wonke umuntu. Kuze kube ngcono wena ongekho kwipower because wena ukwazi ukubona yonke into uyi-assess ukuthi lento izoba isilwane sini mayisiphelile and then ukwazi ukuthi umelane nesimo. Once wangena kwipower u-enjoya ipower wone njengoba nona nje nonile futhi towards into yama-consultative meetings nona nje kakhulu ma comrade kwaze kwafika ekutheni impela sekungamane kuhlukwane kucaca ukuthi ikhabhali kabani leyana naleyana kasibanibani naleyana kabani. Iyaniqoqa-ke i-document yayizolo or i-media briefing yayizolo ukuthi ake sibuyeleni kwi-organization because there is a liberation movement, it's not a political party. Isize yacaciswa-ke mhlawumbe senizoyizwa kangcono ngoba seniyibona manje kwi-document ukuthi ithini. I-politics guys is becoming weaker and weaker and weaker. Hayi eSouth Africa kuphela, globally. Because izingikhumbuzeke enye into enye iphrase nje eshoba kumacingwana ngisazi ukuthi eyasho ubani ukuthi ipolitiki is to tell lies. Ipolitiki nje ngempela ke njalo. And deposit the truth with installment. Kusho ukuthi mawusubona ukuthi uyabanjwa usuzolokulifaka kancane iqiniso. So those are the codes esiwathathayo ke kuma-intellectuals wethu asuke senza ama-research ukuthi lento ngempela yepolitiki into eyamanga ma comrade ayiyona nje into eyiqiniso. Ngezinye indlela ipolitiki ngeke imliberate umuntu esethanda. Ngisho sokhala ngeke ikuliberate. Ipolitiki ithi akube nama-propaganda, kube nama-character assassination, lezinto esizenzayo ezinikitazayo mangabe senizenzile nibone ukuthi seniphumelele ngokuthi ningcolisane nama-comrade nishaya abantu lapha phansi nenzeni niziboneke senibakhulu ngaloko. Ayisebenzi-ke leyo nto lapho umkhonto. I hope manje niyabona ukuthi sibhekaphi. Kanjalo into yama-position lesiyibangayo asikho isidingo sokuthi siyibange ma-comrade. And nikhumbule ukuthi upresident ngale nkathi ethi wonke umuntu akeze kwi-organization ngisho esilima esivuza amathe wayeqonde kona ukuthi sifuna u-2/3 majority, hayi ukuthi sifunelane, hayi ukuthi senzane. Asilande wonke umuntu angene la ngaphakathi ukuze sizothola u-2/3 majority. So ke njengoba abantu ke sebebizwa ngo-mosquito njena ukuthi ke ukuvula amawindi kudala ukuthi kungene yonke inhlobo yomosquito.
ingoba bayi-understand i-liberation ukuthi isho ukuthini, ingoba bayi-understand i-revolution ukuthi isho ukuthini, bazi-understanda bona kuphela ukuthi bona they are enjoying power over people and yibo abadetermina i-future yakho rather than i-ideology organization. Ngizobuya-ke no-3. Akunganithusike ma-comrade mangibuya no-3 ukuthi lesi structure kuthiwa i-MKP Institute sisho ukuthini. Ziba khona lezi structure. Khumbulani ukuthi i-admin was designed by oppressors. Okusho ukuthi ngezinye indlela inama loopholes nayo okumanipulate i-system. Njengoba sibona nje ukuthi i-admin iyamanipulatheka and iyakwazi ukuthi umuntu ayisebenzise in favor of yena, ivumele yena njalo njalo. Njengalento nje mangingalinganisa into yoma structures and so forth, abantu bayakwazi ukuyidesigna le nto ukuthi favor bona, isebenzele bona, and then bangabe besabuka i-unity or ukuphila kwe-organization ukuthi kukuphi. So-ke iyasilekelela-ke izinto ezinjengalezi maziluke ziqhamuka. Mangabe ngizonikhumbuza ukuthi kwi-DA kunento ekuthiwa i-Federal Council. I-Federal Council iyona ebeka upresident, iyona ebeka u-SG we-organization, njalo njalo. Ngezinye indlela laba bantu abakwazi ukuziqhamukela nezinto zabo, fanele baqale baye laphana kulesa structure esibizwa nge-federal ukuze bakwazi ukuthi basebenze nabantu, and kanjalo abantu mangabe bekhala bane-right yokuthi bareport kwi-federal ukuthi nansi problem esinayo njalo njalo. But-ke thina siyibiza nge-MK Party Institute, siyibiza thina ngegama elisezingeni eliphezulu. Okusho ukuthi fanele siwa-understandeke ama-comrade lama-system esikuwona noma esakhelwa wona ngaphakathi kwe-organization ukuthi azosilekelela ngani ukuthatha amandla kubantu abathile, ngoba emkhontweni into ebikade yaziwa ukuthi i-office lanobhala noma ngakusukela nje kusakhona onobhala kade bekhona ngaphambili, ngoba hayi ukuthi inkulumo yami iqonde kunobhala othile, cha. Besazi ukuthi thina unobhala masibambelele kuyena, labantu abathanda ukuba iglue baholi, sesiphethe wonke amandla, sesikwazi ukumanipulate abantu, sibatshele lento esifuna ukubatshela yona emakhoneni, sibatshele ukuthi bazosurvive kanjani, sibatshele ukuthi cha isikhundla uzosithola njalo njalo. Ngezinye indlela-ke leyo nto ma-comrade iyaphela noma iphelile leyo nto ma-comrade. Sibuyela manje kwi-ideology ye-organization ukuthi i-organization nikwazi ukuthi niyibone ngempela ukuthi isilwane sini le organization. This is not a political party, it's a liberation movement. Niyabona uKhongolose was a liberation movement for 30 years in exile. Kwakuyi-liberation movement until befika kwipolitiki basebe ba-comfortable, bagcina be-enjoya ipolitiki, because ipolitiki iyo ma-comrade lesidesignele wonke lama-structures akhona, omakhansela njalo njalo, kuningi ungakubala. Yayisiphinda futhi izosidesignela lento yenzondo ukuthi sizondane sisodwa. Yayisiphinda futhi izosidesignela lento yokuthi sibulalane, sibanga lo candidate, sibanga lo bukhansela sisodwa. So mangabe-ke niyayibona ukuthi ipolitiki isidalela izinto eziyinkinga kangakanani, fanele ngabe niyabona ukuthi ninenhlanhla ukuthi sekufika isikhathi la ukuthi khona ipolitiki ake siyishiyeni phansi ezweni lethu, ke sibe umuntu oyedwa, siyishiye phansi nje ipolitiki, siphume siphele, sibe no-president owodwa oyedwa, sibe nalento ekuthiwa i-democratic centralism eyodwa, ngoba nale democracy siyayi-abuser. Kuze kunconywe i-constitution yethu mangabe niyakhumbula kuthiwa our constitution or South African constitution is the best constitution in the world, ngoba ivumela ukuthi sibe nazo zonke lezi inkinga esinazo namhlanje zemngcele, ama-undocumented foreigners and so forth. Asidalele le nkinga lesikuyona ibinconywa ngala, ibe futhi ibisimanipulator even kwi-economy, ibisimanipulator futhi even kumhlaba noma kwi-land, isimanipulate, because i-South Africa
nizobe niyaphosisa manithi leader ama-politician i-South Africa leader inkantolo. Ama-cases amaningi e-South Africa adecide noma ku-intervene ama-court ukuthi inqumo ezithile zifavor abantu abathile. Kungabe-ke ipolitiki ngempela isasisebenzela noma isasisebenzeli? Ayisasisebenzeli-ke ipolitiki ma-comrade. Mangabe kuwukuthi sizofike sibe ku-president kuphinde futhi i-decision noma isinqumo asithathayo esibeka sihambe somchallenger e-court, i-court ifike isiguqule. Kuya nangokuthi i-court ifavor abani ngaleso sikhathi. Ilalele nikhumbule futhi ukuthi ama-court ethu e-South Africa infiltrated, osekubonakalile kakhulu. Nikhumbule ukuthi u-national security wethu u-infiltrated. Kuningi oku-infiltrated esesingasakwazi ukukusebenzisa ngendlela okuyiyo. So-ke ma-comrade, ibuyela-ke kutheni asiyekeni ukubambelela kubaholi. Amandla amaningi abuyiselwe kwi-MK Party Institute. Yilapho-ke amandla njengamanje ekhona. Ngizobuye ngibuye ngoba khona osekusele kokugcina.